Okay, tu wanna zoom tigin Trescal? Don't forget. Lenvo. Kom long project. Oh, loud and clear. Right? We kom in nakelin pement nagawa lash ke pelchinge. In wana pen nagawa kade sum nage unsugun sang kesla nakataka nage proilon. Nagat fashion mit. Pagay nangan. Then And not per share per like here if in go. Nas then margin mid. right? Intros ko abangan. Right? Kulo malap. Tigin Trescal kung long project Okay, long, glamalap, lemon. Pain kum tigin siyaw loman. Dalde şu kaçkin kat kepel çelçik pelçeler. Metiki managaywa. Kada su maflak çel gelşi paray. Ra pelçinge kada pain kum. Agat flan pelçinga çel tigin Trescal na ra si paray sang kesla. 20 lash kepel çinge. Tigin Trescal. Lumalap na lipan, Mr. Value message si lumat kangen. Man kain pain be mat lumaw chak pedari ki pelsingi mashim lining Choser dale, binpoy faklagan, kadamlel per dale. Kos na kayo mashki ben we got chang ma inewangan ki casting call Facebook class anak nas register ko nashke. The metigat fast na meta ana faklan lem Mr. Libana got the rege cash fight fast na met. At masuya got pray. Got pasta yetom got multi fun na got the Bram got the Isaac got the Jacob got sister na gilangsi siya sa payalik met sapla na finfela got chivena met kushay lash got wibe palakin fashaliklan met saplom got lang si fakulo malap na sin met mata lash papa mata nine mata kiyash wat je sa fashe kunin gan shaukla in we tawi shain la lal fungi singi ak shuk ki in da fala met lash na ki mol sa ki molin met la lal fungi at kulo malap na siyugel mala si lumingi misingi kada ashkien kada shwum singi ekin met la lal fungi ekin met kol misingi kata na yetong ki pel singi Kishben gat wipe yoking on lasin wipe fakali ki gospel singi. Gat kaksaken gom gat falet lash. La faga o yen mo lash. Lagi gat ko relak kapashwo lash na siyum. O meis gat rek makin gadin o na Allen cleanse aplom. Gat kaksaken gom ki o yengi. Yokligi na kewa. Kung sa pa mawin kulo si fun na dum. Sole purpose lang da gayin misi ka spin makudip lash in moli katle.
Lela na siya na kiwa ni nganek ke. Inka ni tala. Lame makuluk kat pangon syuke mo ulla sa na yung. Dahil si kataga na yetom. Kuman kan lamaingi. Kilong malap na siyong kilamala wulong. Kilang silom. Kat ngengin gasas na yung kisipin lang si kawulong. Panagipel singi. Kikadako lang na akfasyi. Urik mo alom. Kat ngisi siyong dakalan ngan madalong in urik mo. Mayen. Wangin italas. Italas itay-tete. Kat fatutulin mapespes. Takikat taga na yetong kat ito. Kat papa. Nakumako lang kasikat. Panagima akademiya ki. Buklan met palalong. Sinsiyak singit ako. Siya nga sa payala. Katingi. Ako lang. Sa paykatla. Kinim kat ako lang vas na met. Ay si Colwyn wikat kewa. Lakat lip siya malutuda. Kakat fakak ke. Tayin ka nisyung yaking kat. Kinim kat fakula. Amen. Amen. Mr. Liban, bela nga flogan na yung. Digin gulomallap ke proena kat ininain akfashe ke pelchingen kaksikin kat ke mollar. Nga welal petigin Kosli bela tamlin sherle ilwangan yoros ke pelchinge. Tarak tagat ke aklen ben shaulala. Tigini sena elas perol ke pelchinge. Ke pelchinge ngake in we ben an tafama proelan tiginin aklen gat ke mollar ka shie na painkom. Painkom shauluman Merry Christmas na shungdel. Announcement la shay fototo. Egadin fototo announcement nagat fa pashnamit na ke malutut lasha. Ka proike. Kalal mo ako kung gat na sila Malaysia we are nga ali kaya kita mo kayo. Now we witness kaya. Yay course nam siya nga kasing call. May kar Sri no me. Ang lep tigil dress ko. Lock Reno na yeah. Los Angeles. Back in the days. Yay course masum na. Nanak sisikat na siya. El di ka talento ko. Sumas na may na kadin na kasing call siya. Para kasing call siya. Ikat na naging siya. Ngayon na yay course ko. Ngayon na el the certified commissioner as a Master of Divinity. Yang ama ya ako si Paltola. Lutut yang eh. Agat pui tiyaw lala yung fight ka si sak lukat puf na ngako na na. El sa ma invitation lalo na si tanga tiyaw laga puf na na. Ta pensi nga kade sum na ke mo lutut la so. Ta pensi ma la shik me kade. Definitely shik me kade fulan pensi lalnen. Opte digat ke ma kitla. So nga we kung tigin interest kal, ikak sa tingkat ke makat wit ni si Fardan ke mising Allah mo oyen lalap si pa si kat ye wit ni si kan. Yo sui kat sing ga. Announcement siya kluan kade Auckland be mat lak finan George ya ke pension eh. Kamlay si wa nga na acknowledge la kamlay personek le nga la mo you know lala pamsing eh. Kasi by yung lala. Tapi spelling kaksikin gat ke mo lala. We baklin shell lala ke pension. Mata kan nemet dina kayo sa kayo spet. Ku yo unta usto ma. Aspet. Ke rek ma kom ku siya. Ku na yok siya. Ni pain. Roy lashin we go bus. Kula man la. Dafni announcement apa na flokner family tikin lan akyok ki announcement la sho bat fonye la na la flokon man na tum na kemen kita le pangai flow singe le to announcement la le flokon man na shi na ka aka te yela e fukya frashman malitu ching le fin ko tamle tikin nas mas mamma mal kan na usut pelsinge ke pelsinge ko nakkelemye na ka frashman Lumala tong Liban, kaksikin gat ngan, wala lemlis to Liban in gain. Dekshin na kaksikin gat, aklen gawos na kayo ma,
Taga we got Tari Kipelsi Uchak. Gyakalim like announcement lala. Gyakalim shout out Damle Ziwiashke Damle Shirley ile me is Tikrilalgi Master of Divinity. Shamram al Damle Libanail, Shamram Gunnaki Inception gam dawagian gasin goal yait korsomla pangasi mama biblical yait korsing alle me tesis nage mat Shamram Gunna la shimetek do naksing gie it korsomla nagat we me alle benefit ke pandemic si masikya ga kolgat pe baganden pe matwiyash ke sister dawi sa asya matrat luk yakngen nage yokshibayen akfashiyan gasin goal na alang siya kalimila game daw agad na fshesh alle upena po ya opposition nage kainin swashik magatena bangon mo etagan fungulga pangayan si mga itala pelsi masing fukleo ale me yok na bashbe mayan mana kay wa maupema sida nel shigilen gain me diksina kotaya ka orelen fusegin sien meta mana yok pa ta ka kya masam ram yok kish besing mayan kata pelsom lang awol we metalal fungi pe Pastor Jacob kata silos nge skipe mission trip plus na Sacramento alo pepe kainin gas na to ashrik lang a Preston na nge in some witilogo na dawi church finanwe na met ma dilok yak misingi wengi kiplan belin fashashima ala nan kanta yagigat kya pa tu yak in kain kolorek mange mavak mange na kay matalal fungi na flok nage oya si matamal shirle lashkenge kaditala kikata pelsom la met lashkas puyak na western samongo in some basta Tokyo basta Richard basta Walden ma panganen Milo som eskal ngayak lalos ke gastan gata nam singe kaditala gekta lutut ke bang theology ka divinity in America ale po pesis som na ke in som in tafula the Mr. Liban basjalla sham good ilash pegi lutut pebal misinge in America ngata mo badam shirle election algia standard chinge kanash kya mayen mga evin folklane shun accreditation a shakyak background la mga etaka be very likely la ashin na sinage congratulations la na siyum dam shirle well dam liban in fact shout out na siyum ke example na wo magom digia na sishkadin kay nashbegenge yebem singe katala kung me matayang nage iwa na sa sipechu God let's go we can mange in alena akyokibe me oye wo magon dage blessings sala the oye si magati ashkem singe kada tala sham ke comfort mayen arch wilderness experience ba the gonna ge iplan John Baptist ma ashpeke malutut singe Kifakla the Mr. Liban Shamram Kanal Damel Castro. Ale nga may asyo siyensik lang ako flapola. We besom na ke. The Ashpen nesikir financier dal el mong lagi len finde tasto if I'm not mistaken nesibe torite remes Levi. Ali mdulla lalaki kawaklas nge me video yarat kandi mong lalala rest in peace na sibe egat lang Tigini uskubya well kumbangan Tuwa kumdal lang pa siya. well atakalang lamalab Atala siya try for Chilongan. makati ka na zoom wes kalbangan nena alian di go baba friend Nice cap, oh.
Good. Tamlin Sarlin can show and kusot good update for now. Is running behind schedule a little bit. Around mga show and akalimila when we can, they also update na soon the EPS and course we check na ining Ang buying kulang ang sa buying viewers na siya kaywa kulang malalap na Minister Lipan taking dress ko kaya Lobos. Abangan mo si Ilkingan at Columbia on the way to Azusa Pacific University ngayon na lesson commission ceremony na kadasong walang witness yan na and send file mo Finep man going showing so update na si Boss. When palala ligay na dito like open I move na you're at the future ko palang going you're at na si Boss. In fact na si Gasan na si Boss. I'll sit down for main graduation ceremony lala. At we got second God ke success makad and sang na sila. Kak second God ke gasin ko. Que co-host wala nakatapta po or friend ko it because saying event as it was not kayo might because it fell so got a year of completion 7 years and I got 58 apa si kaya got all lash of saying through you guys ay ko naman lap kak sa gikat pangan mga long si Becky Bells and may gusto sa akong pang my friend na Gary na officially ba dog na may tawa na mga shlom si dala Pastor Arnold and Panyela Pastor Pastor Arnold ba mata Miguel Eleanor Daniel Serle right pangan mga fact na gibes ngayong alam sila may talan na rara na long wiliti na gisendri Rang I follow not balance. Sklo na malap. Teka, tilong besil tamal Frank, evine ask me vacural. Evine try. All right. Also darin chat na gyarish na and we love you guys. Stay blessed. Merry Christmas. Merry Christmas. Next year datu kan ngan wala may vacural talala so insiel ki ngan ki graduation nge. Diginis tuwa. Shaklar sa tamlil chirli len we taka katindi pe ma akfashya ke pelchinge filen Azusa California lanchinge lenin kadin kaksekin gat ke journey na yoksimal akfashela launchin dan gela show click na tange katakin even go slong pe sam lal tigni se na lakalimela Pastor Arnold Winnie Pesta dan gela aspero dal alal fin motakasila dan takai kuamme Pastor Shengel the Colonel Chike US Army retire elingena mile faka ka pange wala na kalam chilan gat ne shata ka ke wonna da Allah fumu ba aspe Pastor she actively arshil Pastor be in San Diego Pastor Sato Shuka e papero Col Mamusa Ministry Outreach USA el we been along tamil chile fact mashup that some witness. The bottom line you're from got a lecture we got chicken got mashikya magade we witness if in truck land go get the fashion with to clara pelsin mal the go get sang pel like the vindel the go afin truck taking channel and ship the go up there got ke march e pange wrap up one special announcement lash na chil tamil chile kak second got ke magmash kyan nagade sum na ke mal to clara pange wala ke victoria kada ka shibbe
Skewen summarize yelling in Korsko, Kunokon Gemantana Shette. Nagat Lick context care, Malutut Nake Sunday school, Shataka looks up that all. Na Malutut Nake Tawio, by the Gaka metal, Saptatolu, for she Kornagation and Lu, Sure Tamil take interest in the Gakate. She Lee parallel Nake passage to Mataka Luke. Luke Saptatolu first, Lu Nake on Korna, she Beshian Mekornagation Lali Post. Epange flow law, Kade summarize here Lin Igata, Mantinake Shette, we should put in context Nake Malutut Nake passage Luke, Nagat some parallel Nake Gospel of Matthew Saptatolu first, Ekornagation Lu. Metiga the summarize and Ekornagation, she better gonna get, she fell a lap lash Nake Kota Shinge, she fell a lap sing about Licky Losh Nake Gallon. From darkness to light, Licky Losh Nake Gallon, you need told you by the Gokenge. You need to make about the Ashkenge, Akul and God. God's preparation. Na Shenry Aktoluga, you need to make about Ashkenge. She fell a lap Nake Shenry Shinge about Academia Nake. I go John Baptiste El Shikia. John Baptiste El Shikia. Na she fares in Nake Shenry, Echo Shine, but Faka Clauson Kel Chivena. Faka Clauson Kel Chivena. John's Confession. I bang a flow, cutting introduce here. Magat Akali make a man in a shet. If you got clear week no phone chetana, book na lu about from Pinke. Gospel Alson, Nashid Isaiah, Bukla Isaiah. Yetana, Basing an Akalimo. Cast if they well. Word became flesh. Nagadali Yetana. Cash and an arse name made na fat fire. Because they read the young, Metiki or a clefella, cash and an arse during God, Eloiben or God. Cash singing arse, Elarshurun God made Ligi Matawe and fellow. God Elorella Monaco Wakel, when Catena Mauric la Shad Fintia, cash. Mole or the go cash. A mole singing by Eshe Callan. Mole of the Liki cash, a mole chingy by Eshe Callan, machine meta. Calamil Tolak in loss, a loss of Kofla Conela. Epang Fastland Liki loss, not a Callan. Cash singing an aquaki, name made minna. Get cardil from Genesis chapter 1. Gas malchamona pocket leke son chapter 1. Ekle laman maita. For singing akos. Palkuno conchimikes mandea. Castle ekle maita. In laman maita. In fact, canem singanashin maita. Inuse mole singanashin maita. What was Igaskat fana reading a mole of the goliki cash. Mole of the goliki cash, a mole chingy pa eshe calim machine meta. Calim el toilet in lord, a lord of koflaconella. Machine a yok na push better di nakalin la panange mukugulan ka, take him tawakian. Cannot tukun garden of Eden. Meta seakostin, got pataching like a lord. Na il fact che Genesis tolution and megos. Genesis tolution and megos. Akalamiang. Namnas and ready. After the comb and matan saying in Arulana Aquashui. Talik natala, at a lit natumo if alcohol equipment. Faco lala efa futunya shifum f faco ekom efangalishe kapin nien talik natal. Ngafara to kom matain chingi in arulena akashui. Talik natala etalik natum efa alcoholic pelmakewa.
Fako lal efa futung ye sifon. Fako lan matayin siya. Fako lan matayin siya. Pakialam siya nga. Pa from kanya ke son. Vingat som natin katashita na ke malutu chika mantiyan na akalami ke fosingal tolu. Alla kalam. Elos tiye ekle talik natin ka kenkenek inisyus lan may. Ka ke langsilan may. Ke akwaklan ka. Akwaklan ka pa ke Genesis 3:15. Fakon matayin siya. Pa usye kalam. Kasa na asnay met. Ekle laman may ito. Pang malutu siya. Te kay na akwaklan may pa usye may ulo. Para fite siya pa kat kalam ke mo. Tagata na Jesus Christ ng ekle laman may. Kasa leklam may mata in maslon. Sisista ke kalang paye. Katindi wala na lal. Wala na siya el age. Kaya penel wensi fan na natin bata. Masing akalim ye la wangan in kanek siyan kasi mata ka ekle laman may ta. Elpa siya mol kalim. Or kada suna ke me tuste na fakaklal son. Testimonial son na ke kalim me mol siya. Eki akalim na selos mata ka kisinset na siya mo. Tinga pa kalim siya. Tinga pa kayo siya mol siya. Pange testimonial fakaklal son el ke mata in kalim ke la tel pa kalim mo. Tel pa siya mol siya. El pa messenger siya. El pa machima siya message na siya fellow. Padali wik na phone siya na akwak siya na taka pa na realize siya mo. Katil na aki mo. Wan ma tafung na ka mo siya kung Supelan ma siya pa Jesus pange kat Eke fakalak na pa el pamasaya na siya klik na tingkat ni. O kaya tatari story na he was rejected. He went on the cross. Para katas. Bakit tuksde ang elakalim yung mo pange. Perfect lamb sa kuma. Takwa kipen na siya talik na tingkat ni kaya eksita sa pataka fulfillment na pataka sikyak masam kinyak kaya Old Testament. Ak fashiya kinyen na kaya malutut siya. Pangal lam sa kuwa. Perfect lam sa kuma. Kadil ta sap kung del kisyakin. Forsyato ila pang pasikyak nga. El pa kalim siya. El pa mawli siya. Nakatsum na ge. Tas tatana. El matawer. Usya matamalit nga. Discipleship program siya nita kakaya hakfas siya. Kapet paman pel siya. Pakat kalim kel. Me siya matamalit tuwe meta Peter Andrew na siya Nathaniel Silber siya Philip katli me lailos taka kapasyon na ron Jesus Christ sonil sa palos penarol pangit perfect lamb sa kweta lukwe Mamait ka takam tak kukal, matamalit ngin takam tak kukal dal na chisel tak sukal dal na. Pange matawa katli lal fungi lakat na fam na ito la. Pange matawa elos mata train up ke kalim singe elos discipleship program siya pam tak sam pinya. Eke matamalit na. Flow singe taka son Baptist siya taka forerunner kat kalim ke katali ke Henry Fasher la. Mary lalingan ke kalim siya nga issues la siya nga Jesus Christ na kalim siya taka osyalik fella na matamalit nga ita full na taus kalim siya nga patli fashion hakasifen pa me si velalap na ke kota siya nga di kita nikin mo so pang may sang siya nga na sin summarize siya na son sapta siya ke malutut na ke mandi na ke tas takat alle wangin tafung nilan mo in kenek so ko kalim siya taka ken kenek so fun
Elalle son me the apostle son much mas lang el chiel dikil na son the Baptist. Kadina kadinte me ak fosya ma son apostle chinge pawala chisil pap love it pas mas la gospel son Baptist il pataga me katil nas palman na akkalme lol ai sia amale taka second nine kene nasin Lamb Messiah Jesus Christ. Apa folk la katlienge tostana kalimila matamalitut nganta shwang na shel Jesus fa elot mta kwelal Jesus mta hotel tal mtawe fak na shel tal na shia pashawo wo ya ke fa chui ka kin poeng shenge na ngasia poeng fakas fak la met na ko ma wo lalo sa wana kekitin pel wana rosin mel evin pai pange si pasha wo ya ako la so kun kenek yen maisis na sin lem kat second nine nek yen maisis na sin kat flash postol wasi angol postol akademie gospel akos kan fon na akademie vingat sumna kedana gospel lal son gospel lal me Matt, Luke, and Matt var kalem pasaching. Na pa ak fashi ak le kat diene wang tafung le lan me kalem chinge. Na akwa kitari mo kalem chinge ko kaso na artna mit ito kay kulaman may ito iwi may ito nakat na fun na ito laifo. Siya pa kasi. Wangen bij Islam aku lupan fel sini. Kat na liya ko kwal. Kat na sil Zachariah, Elizabeth, diksine son Baptist. Eke na lan injien nekiela. El na sisya sa targen mo. El na sisya sa targen mo. Tasok to papat maelo pa Zachariah. If ingat li kalam na po sini. Mai to ka shalik singe pa one God parela ash kalim singe in alle kalim pa forsingal dolu akalimye elos tie ekler talik na ting God ken kenek in shustalan maid ka ke langsilan maid ake akwa kwan ka makain kan mena si kum singe kat summarize ke wutare kan me pa Evin kat met Christine siya, karena insusta ke malan kat. Me malan kat pangan matal siya. En magana pa usi kalan siya. En magana pa pat tamal siya lakalamia, regeneration, born again. En magana pa kan aki susila nga nasi mami siya ke supen siya ko smakaparay ke karden viden. Elos tiek la talik na tingkat. Ken in shustelan met, ke langselan met, ke akwa kwan ka. Akwa sa ko fan na pang. Kasa ekle met. Pang me incarnation siya pang. Emmanuel siya pang. Nakatita tayo from sukwala. Gabriel el sikat na siya Mary. Kumay, kutata yak. Kengon man ka. Nakaving katli tana kalim diki los na ke kalim pa kwak siya. Man kat na fon na min siya. Masi fon na akmol yikat siya kapang. Na wik na fon siya. Man din na ke siyate pangay masi ma unayin taka. Efing kat full lao liya walal fungi. Kalam siya nga taka na siya sumeta. Sonel taka mat nga full lao liya ke water baptism. Tasok ta beyond water baptism pa inkenik in kalim sko ma usi mol. Ma kain revive me nganash, man nganash mi siya. Et ba magana kain regenerate mol la siya. Ko nganash in siya bay shifta ke ngan God. Efing kat te
na te kalim chilan gata padashkin. Pang finchak chilan gata. Diki Lord na ke kalim. How we do that? Repent. Wana soni la kalim. Repent from your sin. Tatoko shain ka sa apkaran me. God mitlalal fugyo mo siya ina insusta ke man God. E pange summary lan mandini ke sette kade sommeral tigin evinar mal ke sang tafela nagat somna ke context lan outline na ke Luke sapta shi fos lu na ke fos on kos na shipe fos singal me kos na ke singal alikos na tar nagat somna ke meto. Ta e pange summary foto ka din sang yakay me kan men wiksha na shish. Wafin tragin kalim na sin na kaya na tigin na manas we back kay wate kas mo lan God. Lumalap na lipan ale me kalem surmisation lum ke mande na ke sette yan. Along si bevak plon si damle shirle tignisena pinne damle Frank ke got ta ke ni ke tuste mange got ekasek me sham ke nin mo usi pe kalem si fan na sis. En si mga ke vlogging kom me ke apa ko makalem ye na ikim tawak luman ke Genesis tolu wasingal me goshan kum sham kun na ke nga farat am dancing kom am dancing na le akko esui na nga ba pa usi losh na ke kalem si ma pa de sham kun na ke ta let me slipan ke kom riti Genesis tolu wasingal me goshan me si stand out na sum ke wasingan na ke akko esui singan me taga nakluman na ke ala sham kun na ke fako la ngan siya pata ka ke Genesis sapta si wasi na ke longol tolungan ke ate singan na ke siya pata sham kun na ke taga John in ka inak Ulo fwela man la kasi siya mo si pangan. Evin katli backdrop na ke sapta tolu na Lucifer kadilan vlog din ke Lucifer el siya lupufan na ite yak fakir mal katulan med bang man flight med ke lupufan lan God ne. Trakta el ke yokliki na God. Falatliki na ke inche falatla. Aro kok yakel we shit ava tolu. Taka pange ma polilakan mi ke Ephesus la. Kate we're not against the flesh and blood. We're against the rulers of this world, principalities of this world. Increase tagade pason sapta chikatlida na increase tagade pason sapta chikatlida na fulfillment na pange. Meta in fulauli a kalimshen usyak mol lalo so elogineis mol mapat sano. Ingin na kaya mat Christian kat ekla mol akwaklan kat kengan lan kat kat nta sano takalala. Our emphasis, our focal point last machine pa takalan name. Kat nata sano takalan name. Kat kula kaksagan kat lal sa payama main pange. Kat cannot deserve it. Me molin larsha mi siya pa rom saptawan ko for mongol tolu akalan yan. El mi siya. And we siya mi siya. May kuluk na kayo pa rom tolu mongol tolu akalan yan. Wangin mat pay fella siya. Wangin mat pay fella siya. Wangin na pay. Bang Ephesus sapta luo for siya. Mat na kayo mi siya. Mat na kayo mi siya. Akwaishu mukalo siya ta nilge okan la. Eke okan la kalam siya mata in fact na ke. Principalities of this world that pa siya son gospel song siya la kalam niya. Dagan po siya steal, kill and destroy. Steal, kill and destroy para malala. But siya dagan nakmol yung siya mo life of content. Malala mo kalam siya itaknya na siya son, the beloved, dan ali ikwe ya fal na siya kumising, kadinte, ukwe kalam siya. May kumukwe mo ito. May kumne, fosingal to, nga siya periti namnas, son, sapta siya, fosingal to lu, elos tiek, letalik na tingkat, ken kini sustalan mo. Kakelang silan mo, ake akok lan kat.
may sustalan may ta kat kan kalam gen ne papa shirela osfula biologically kat born to this world sinful nature kat na inherit tari toksak David la kalam jibe mat nya kalam ye kana ko misus na in putata kan anin sien kum na mat kuluk tari kat patachang na ke makuluk lan fel tari in pelche we inherit the sinful nature ta shok ta ke spen langkalan yokwan kat papol la kalam ye efis sapalu kat na mat misha ta shok ta ke langkalan yokwan kat na shipen of lok ne Genesis 3:15 ta na panange aluk singe ta ka na ta ka ta shok ta pange gospel bang ma kunesh mat Christian kat fact na sin mai ta in for laulia pa kat ye ke flow singe sonil ta ka shakan na chijel ta ka mat tamali tut na we fash kalam singe in fakalik kat kalam ke August 21, 1852 sun ka de ko try kalam singe kat kalam ke la sun kat mat Christian ma singe ke ben kalam singe ilya akisushi pau se mo pa son sakta sha kalam singe mu se mo kasa pa mo na ke nga ko mo la tikin treskal kat te shu na she kat witness wana son baptist il witness e pangan insang Klawala ko de nga fast forward nigi me len read Shia pashawo ya akula sukun kenek yen moesis na sin lem kad. Second nine nek yen moesis na sin kad lar. In fact van na gwefa nek yakle e all e tok na gwefa ak posisyal yukya en tok efa ekle en tapashpash en suraprop efa ak falye yakle. Omne bange kan men gospel singe. Nors na met me masinge. Orik malan God ke wen natali naksiwasimulan mo chipang. Wanain le aksiwasan na fon na mo lasha. Inche pushos, inche kosho. Kikie, kain mange pa, in pangin falfalan met in a spiritual sense. In a spiritual, physically katli enge la takaskos en lalen letra tapas persilan fa ak faye la efin kominche position ta kanaro siak na manas la fun lom na sinka pa fos tonul chia kalme elo chef filia la fun la los in lem god efa such a year colalos elos fa sok ke po sok wana yikulo na si komusenge kat ngon jipang kat ngon jip it's kat akademi met mawang in la lashne baba so saya waku ne sepe tamri castro met lash mawang le pespel pot pasla somna misha singe te pangai misha se mo concern ko it's part of the salvation akademi mo Mashi misha si meta pai ke card na vida na. Misha si aklua pai fakyak longol si fosal ko. La line for si. Misha si meta panganar ke ngan ka vin katte misha si aklua pai ke line for. Misha si ma show lashna ke katanaun dal recheck. Na manchi komu senya pa. Kadinalle te recheck ya pokshene. Lesik me latako katina ko la full aulia to to pasan ka sa akran me pange kale mo el ta kai nu se misle mo mamo pange transition last from Old Testament nage New Testament nage mo larso nage passage na ngina tamil kada sum nage Luke sapta tolu okay. First Luna ke on course na shipe sken me gon na ke singalal ko fingat li na me sivesi na ke shen ri la lap ko wit na phone chepa me son el chik me son pepti sil chikya son pepti sil chikya na ba fakke mari chinge ashke
Luke Sabta Tolu, First Luo Bravo to 6 and 15 to 18. Pangamagada lutut ke Sunday school. If you go mas Sunday school archway, a life from Seattle, a life from 8% tax. She goes. Yes, kan 5 years. when the market actually niya, kada flock ng pela, tamil lata ko nga, sang pelching lal, then fact nakachiba fact na met na kemadutar. Kulo man lap kaksikin gat ke katlial tamil shirle, kat matawak madututar katita expect ki kung pakum takongan, na hifing art fact silu kung kay fact pelching, kung goet, sham. Well, you slack look. I said Good. I'm one of. Hey, one. Det vart med kan jag lägga den som stage på. Congratulations, Tamlil. Naya flock One. Nagat flock le. Anybody else need a program? Kalwona tamil shirle. There are 20. Congratulations, God bless you. Ngalila una pakantan jipangan. MTIF na phone na pawi kung nga MTIF magayna. MDiv, Masters, Pastoral Studies. Okay. Ay. Tamlil Shirley. Dari kum Zechariah sanun dari. Da. Kanji ora kanji la Zechariah siya. Musta na sanun dari. Ang flock. Okay. Ay. Kulang man lam ta kagat puy witness ki finish second night gas ma. Larat ligom yan. Na ligom ya ke pensinge. Tigini siya na mga cash tal tang kanya kat message lo ma. And media, and show you guys we're getting ready to go on the stage now. Tale walk the stage graduate le is Pueblo Alosan. By digging bangan announcement 1:30. Ngayon na Asuzu Pacific University tamang shirle we look to chenge a lot mabalan staff belt sheep awe maki IT tech me el taxilan look to chenge Nepal we na look to Nepal graduate le ke Master of Divinity na ro shu ka chingin gat katli congratulations na teacher le na magay wama ispe Commission Lalos ke pelching. Tamal shirle congratulations. Katli balda post met go fact congratulations ke kadin piche dia lo malla. Ay, tahun liban. Una nga katapan yun. Bait nga siliya aske auditorium. Okay. Kadin na. Lo malla. Evin ben lo na sipe kada uskumya. Tingin na department na ke maluto to. Yes, please. Taguna lo. Lo. Tigin esal lang. Kulang wala. Alam, våga da fallen ki kommer som ge context sa bange. Context. Good segue. Si bakalamye context lan look kapta tolu foslu bravo nage on course na sibe me singan me kontra kisingan lal course archipelap luo wana ke commentary akalamia sikaklan met palashinge chapason na sibe identity lala parela melutuche na pangafa ke pianga evingum ta kushae au singa lune ke sie ke sien ne tale afreshes Sunday school na webena evin by Seattle ka Honolulu ka Central Texas masinga pameliti ke Sunday school ke parallel suko ke meto saptatoli fosi kosna ke singa lu se tigin trekker da kalamenge pataga ke alun etawi larsha pataga ke alun etawi larsha ta ke el parallel sifan na kalme a context one another in context sifan na ragade from kin context singen na tsumna
Tikin treskalen academy I korsna ke singa luka metro. Belgina tamle shelle cross the stage kada flogan al mape kadin die we witnessi. Ingen ash ilaske background lasha katila al shakna kosli al to line up katli ke background lasha ingen. Belgina le tron ke commission stage nakade shipa flogan al ma. Tangena katli kat me kalim gela prophet chinge son the Baptist gospel akus ngi fon na shmona wo yakshi ke wilderness maga tram kun shipa read pia ya ke asia sapta angol fostolu gospel akus ngi fon na in agreement na ke la katil na sila la time kenik suma son na ta announce ta sintalik na din Israel for laulia ta kalam singen ta laksi washing ken kan ta ko el shishla ken on remember that el na sholla na shin kattari na fatyaktari yeit fugo gada metliki mainge unta akfashia gil being fulfilled ke ga from ke gospel singa da evin gat sumna ke metodolu for sena ke singa lu academy pe me wo yak singa ko matchi for sena ke alkos academy pe Luke sapta she for smegos singa mon megos academy prophet singa shibe Luke lamali ko ngolon kos akatlie from ginya ke gospel al son sapta she for singa yena ke tongo lakos na shibe tolu long luna ke long kos apostle John the Baptist el shol la dari etaga ke wilderness she pasha she etaga sasa ya na mashinga ko men na lie ke la gospel akos na phone na from kun in uniform just telpa mit pala telpa election elos matasano didn't dingat Israelites el testament la el fagat la el papa shasha mai taga ke wilderness na evinga tieda na makel shmon weapon na mak ya fosingal china ke tolu ka luk shi fosingal ikor ka son shi fosnol china ke long li jona ka pa shmo wana el pa la cham mo lafgin mo tinga me el pa prophet shaflashan talik the last prophet of the Israelites son Baptist na el de ka academy initialoshin flockten around God aulia flockle Rowan sin papa taliking tum in masifan na le naulia kin mashlos akula me takasilan kalam sing el forerunner sipang el takanan second nan kenek sugunan God ne katietari ke me sisek la ka sham when fulfill prophecy prophecy ba me Kashmir fa mo history reading in advance na ke mai lutu katlie ke gospel nge na history reading in advance Isaiah yeit fu go approximate 700 years before manga revealed dar me if all the yoks bena si ko men pap na nge el ta ka kalma ta ka katin for laulia mta sano ta ko si pat ta eta ka nge rapture this second coming ta ko si pa eta ka nge na ifin ka te shukya ma lutu chenge ka ta wapena tik na dinishan matal deflect reject masaya sima tako yem dalus nge na mai lutu lakom nem che context nge in academy benala pangel taka mai tan for laulia samo kalim sima tako usimo el peptais ke kof mai chima tako nge el na ashe men na le peptais ke me ke ngon madal ngon God na ngon God painan sang isus me foi kat la kai si na ngai si ben academy son tolu Nicodemus
Neke na she shuste ke ngan man God, el tika ni jak na ke tokshalan God. Pange gospel singe, pange wolen asinge. Aro, kadina na kadindi fungyang na ke akpoklan God, ay na manas na ke makuluk. Shaket na manas ke makuluk lasam, ta ke akpoklan God. Isusle regenerated, and tasano ta kasing, and pange fintraksing. If in got dinner, Misha clue, line for Misha she made a nash, Misha clue upon it. Now if in got lie, me aquaclan son, I can make a looks up the son Baptist, looks up the she was I know, I can me my Montana yen my sheep me. Now if in got lie, Bible law, Mak Oyen or Malan got nation might pala line, when an arsh na wilderness she from your Bible. If you got going to the wilderness singer, when I sang Patalesom, actual shia keltan, when I itak can me, when I in Matakapashna card chip a wilderness singer, but I'll fashik me or clients of Laluso. Academia mo, then a proof here get the ash essence, Pharisees, na Sadducees, kadita la Pharisees ng ba ito masap may lalala karing ng masap si belos me at some masap na sin mat lalos nga Sadducees ng ba tena if in pa correct me tal tena lalal fun ke resurrection man mol yak siya resurrection essence el from ganya mo mat nga mat na kapas na ke elos long si mata somniki ma akpoklan fela de los alle dina kang malan fela ka mema elos mot kuma son baptist kenta wilderness ke wilderness singe from gnya ke lux sapta si fos alno el da kapasna si nu singe dina people ke da elos mot kuma angen da dina di panga elia son el show masima el show pusha pa me academia ke my background si meta looks up that tolu foslu len riti pang mas ma yok shpe met masonel sik meus ke wilderness looks up that tolu foslu bravo academia mange in belchinge pakaslan gatta kana sil chon when natal secretary kel matayen maisis pange Matashi la yen mai si makala me ke fosal ngol ke sapta she meta kan rol kaslan god kan rol son gael mata yen mai si fingat li foshe fa kala me tokasha in belche mit kollan me pa tokasha for like Tiberius Pontius Pilate mit nge Herod mit nge pa kolin maston mit nge what kuya mo pang 28-29 AD, year of the Lord, pa sonil daga fully mataliner of cleanse applying a chisel what kuya mo 30 to 33, yet olu 30 AD to 33, and what you get 33 approximate around that time frame. The machima yokshupen si kum singya kating kalam kela entayen maisis na machinga pasikyang na shela. In pelchinge pakaslan kat takan na silchon. Kaslan kat takan na silchon. Na ngakum kapashi matagake mantia faro. In the beginning was the Word was with God, the Word was God, the Word became flesh and lived among us for singelakor. Kasa pa ushe mol. Kasa pa ushe mol. Kasa pa ushe kalim singayo. Na kalim singa tikain tagake isustalan mo ito, ka oyalan mo ito, tagake orkmalan kat makay na. Pang masing akong tikain ekin from kanya ke tosta, may nga ekin tilik na dal Abraham, ti pangan ka pa mo.
Komtikan ekin Christian, forgering a Christian tina our relationship shimataga ke ngon man katin tako. Kad pangan, teshifil ba molya kulo malap yaiko. Pangan, wushi sachiti tina lalfungi ke me shifil molyak shinge. Kulo malap pangan. Kulo malap. Na pangan backdrop na ke context na ke malutut na ke Sunday school nga ni nakalamila. Me gospel akos nga na fon na shampram kinyak wo yak shinge. Gospel akos nga na mot kumo ed pa penayla cha el chvena fakla mo motel na me kadin di penala akwa mo shampram kinyak nga efin gatalle tako in pangal la me kalmen makatash kinga na kada neru yet na wang in galing shayan galing shinge fun akwa ki son nan taga fakat witnessi na men na si kumising metalad fumi. Efin pa mol galing shinge art si kum metalad fungi lan Christ. Mema na si kum pa penang kadin witness na sin fela shinge. Got pa witness and pastor